ام ود گرین سر مجاره خویا سرکی بن پیکرنین پیا دل روشاوای کردستان کو انا کسی داخواج امریکا کریه ایتر بن پیکرنین پیا ده ین پکیک روشاوای کردستان دوین بن سکناندن نابه روزنامه‌وان چالاکوان ما بردوام جالیوان بهن گرتن و کسک دنگ نکتن من میوانه که برای سلیمان اوسو سکرتیر پارتیا یکتیا کردستان لسوریه برای سکایپیه لقامش ودت گلمه بیتن برای سلیمان اوسو دم باش اویدارم دنگ رنگ باش به ام کار بین گوتو بیجه که باش بکن چما و داخواست جا امریکا کر بن پیکنین پیا دل روشاوای کردستان بسکنینن هنگ بوی هیویه امریکا به هوارا وره یا لگوری داخواست وره دم باش سلاف جتا و حمود تامشاوانی ورد براستی دبی قناغا تالیه دی گلک بم پیکرین چی بون بلکی گلک نوچوانین گلک مواقعی وقبی بسر انجمانان اجتماعی کردی به هروها گلک وقبی روزنامه‌وان دبی قناغا تالیه دی هاتن گرتن دو هما دو معلمي انجماني هاتن قرتن يكجوان احمد صوفي وادوار دار عبدوي فاصدريا صبري فخري جهاد قرتن حتانها برندانه هروها باور مل احمد وبريوي جيندار بركات وقال لك قرتين يعني هاتن قرتن زبلي قرتنا تلفزيونا كسام بيشتو شاش بري شحط معادي هروها قرتنا تلفزيونا رودا يعني ام تبينين دبي قناغا تالية حملات كلكي كون لسر راق هاندني لسر آلابين راق هاندني ودزگه راق هاندني دي تانا سوري دي هنش قبل پيديوه راستی هم دبینن کارکی خراب دبیرو چهار و راگهاندن یعنی او یعنی بهتر اخبار و نوچه راست و درست وقت بد بهزن ایرو چهار و استهداف و ارمانج کردن راگهاندن دبی اب یعنی دخوازن ترهیبه که چیکن دخوازن ملت بترسینن دخوازن یعنی تکی خراب بکن دبی قناغات زور باشه کاک سلیمان دما بوری دا فرماندارن حسده گلک جا سوز دانوه که او بکار بن وان بن پیکرین پیده نهیلن ایتر روزنامه‌وان چالاکوان لروشاوای کردستان با آزاد بن نهین دست سر کرن لیچما و گشتن به راده داخواز جا امریکای بکن بانک جا امریکای بکن هنگ دوی باوری دانه که امریکا بکار به باندوریا خول سر پیده هبه که پیده وان به پیکاریان ایتر بسکنین لروشاوای کردستان روزنامه‌وانان سربس آزاد برده يعني تشتم تخازم بيجن ام دبين دبي خوناغا تاليه دوي شغاك روزنامه‌وان و تزكيه راغاندين استهداف دبين يعني هدف شيء تخازم ملت بترسين يعني اب روزنامه‌وان اون ايجو نوچين راستو درس بغزن تخازن ملت تشتي ايجو روجاوای کردستان سودی دشي دبي يعني بكين ملت اخوه وك بري سوز دابون يعني قيادة قصدي سوز دابون انه اب بكرني وهند در حق آليجرين انجماني دي وبسكنين وبحدك جردين وبسكنين وسوزي بدن انه جارك دن اب بكرنا انا نما وقت دوباره ما خابن ام دبينين اب بكرن بردوامن وقت تخ يعني كرن قيادة قصدي نكاره حدكي جوان چکدارين گوان كريارا دكن جبلي إذن يعني دو يعني بري روكي دريا يعني اوتومبيلك حوالكي انا كسي باجاري دربسي آگر بخستن براستي ام دبينن اب تشتالا ايرو يعني وقت قيادة قصدي او برپرست برد وكارب يعني دبي زور باشه لروشاوای کردستان کاک سلیمان لروشاوای کردستان کی خودی قراره بریار دستی کی داره ام دبين ايرو وشغاك قصدي برپرست دبي او حد كيش بيه كردين لما خابن وقت ما بو وقت خياي وقت يعني كر انما كاره حد كي جوان تشتار دينه
جبر به که برای خدا امریکا و هر وها ده هر دمیدی ده هر دیتنه بود نام و بالیوز امریکی چه دبه ام دوزیل وان دکن وان خوشی افسوس دابو گوی حد کی وان به فکر ناردینن به تعاون به قیاده قصدی به مخابن كاك سليمان كاك سليمان كواتا هسدش فرماندارين هسدشي خودي قرار و بريار نينا لروشاواي كردستاني پر سامجي اوه دنهادا كي خودي بريار دستي كي دايا وقت تخویانه کرن بریار نمایی نه دسته پیاده نه دسته فساده بهتر پککی او تحکم به روجاوای کردستانی يعني بريار پککیه ور تخویانه کرن یعنی راستی نولو باگرک يعني قصدي او سوسي خواني باناجي بريز يعني مظلوم عبد غرك او سوزي غودانو او امزاغو امزكري السروان كاغزا غرك وقت به او سوزانا بجيبانيانا وحتى جبان بفكرنا دانيانا لما خابن ام دبين روبرو وضع نخش به روبرو مثلا وقت به اولهيه يعني وقت به مثلا امني باشا كاك سليمان دبيجن چجارا پکک ناخوازیتن یان بریارکی ناخوازیتن کو دبرجواندیا دوزا گل کردا بیتن پرس اویا لروشاوای کردستان پکک چه دخوازیتن چه تشتک روشاوای کردستان دخوازیتن یعنی دمک دا روشاوای کردستان د پرسن هستیار دایندن هادا اما ما تعامل نب فككير ذكر بيتر تعامل ما بقيادة قصدية ربو ام دبين قيادة قصدية جوانتي قصدين جو كارب اثبات بكي جو او حاكم فعلين البيدري لما خابن ام دبين دبي كيد نكارن بريار خوب ماشينين وجار تجي ام دوزي الامريكانا دكن ام لوان دكن جو لگور سوز و پیمانی خوبن کاربن حد کی جوان بفکر ناردینن و وقت سوزا کدانه نجارك دن دوباره نبي امريكا سوز راي هوا كو بنتكنين بيدي بسكنين ددهاتي دا شوا امريكا سوز دايا هوا وكان جمانيان اجتماعية كرد لسوريا كو بن بيكاريين بيدي لروش آواي كردستاني بسكنين لهمبر چالاكوان روجناماوان بارتين سياسي وثيقة ضمانات آغو يعني سروكي قصدي وباليوزي أمريكي أم ذكرن أفسوس تيد هبو سوز دان إنه وام ببكرة بسكنين وسوزي دن ونجارك دن دوبارا نابن لما خابن حتى نها تشتكي جوه وثيقة جي بي جي نبوية أم بيتر بري خد دن أمريكا تشرج بر أفدبر دبن دستي يعني قوات التحالف دي جوان تخصن جو كاربن امنا بيت بري بباريزن وحتى كي جوان بفكر ناردين جبر اف بفكرنا يعني باندورا وان قال لك سر مثلا جواكي سر مثلا استقرار سياسي يرو اب انتياكات ايش دبن يعني ملت برانيا ملت اذا نجاد فكر وشاو بري خو بديش دربه وجار الفنابر يعني او ملت ما يقود فرسانة سوري مايد خوازن وي ملتي جي فنابر بكن اف كاري قود بيد تجي انجمانا اجتماعي كردي اما ام دبين اف كريارانا وما نترسين اف كريارني وقت بهم كانوا بين ترورين وقت ممارسات ترهيبية اف كريارانا دبي حتى جوار بيداني ونكارب المبسكنين امي بردوام من دوزا خود داخوازي خود جبو بفكرنا ما في ملت كرد ببروجان توي كردي آغو وك انجمان باوريا خوبياني زور باشا برس سليمان اوسو سكرتيري بارتيا كتيا كردستان لسوريا كو برياق سكايب يلقام شو تتقلما ويقال لك سباس